یا شوبا برازان جارا پیشی لولات مکسیکای پیدا بو و لحمو جیهان بلاو بو. بجیش کاماجه دکن کو بطایبتی کسین تمن بلند و ببک پیویست جوه نخوشی باش ورن پاراستن. جبر کو باندورا هری گران لوان کسان دبه. gerek mere vakta go bipişke poze xwe û devê xwe bi kaxidê bi mendîlê bigire û destê xwe nî lewtandinê ê nepaqij gerek mere dest pozê xwe û devê xwe nede ji ber got derbasî însanê de jî nebe gerek mere bigire devê xwe û pozê xwe mexta ku xiyan piyê xwe wilo bidin ber xwe û bikuxin yani gerek hem ew destê xwe nelewtînin hem ev nexweşahanê bela derve jî nekin. بجیشک ددن زانین کو پیویسته کسین دبن مترسیا و نخوشیه ده لدورن قلبالغ نگرن و های جی پاقشیا خوشی هبن. Zaten grip virüsü her yıl Di nava rêbazên xwe, parastina ji nexweşiya şevba berazan de rêbazê herî baş ev e ku mirov di mehên payîzê aşiya şevbê li xwe bidin û bi rêk û pêk herin cem bijîşkê xwe û kontrolê xwe bikin. yeni bir virüs, grip virüs formunu görmeye başladık. د درمانکردنا نخوشییا شوبا برازان ده 48 ساعتین پیشی گلک گرینگه. جبر کو چقا زوره درمانکردن باشبون جی او قاس پیکانه. Te film kışandiye. لگوری آگاهی وزارت تندرستی یه ترکیه دنوا مهکی ده هجمارا کسین کو جبر نخوشییا شوبا برازان جیان خوش دستانه گیهشتیه سوسه کسان. و ده همون نخوشخانه ده جبو کو او نخوشی به آوائه که لزگینی وره درمان کرن بشین طیبت جهاتن آوا کرن. ماهر یکسل روداو آمد.